ayyaanniif nagaan waaqayyo lafa jirtanitti baga isiniif baay'ate kutaa macaafa qulqulluu Luqaas 19 tokkorra jiru gabaabsinee wajjin laalla maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa afaan Amaariffaatiin ወደ ኢያሪኮም ገብቶ ያልፍ ነበር እነሆ ዘኪዮስ የሚባል ሰው እርሱም የቀራጮች አለቃ ነበር ባለጠጋም ነበር ኢየሱስንም የትኛው እንደሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር ቁመቱ አጭር ነበርና ስለ ሕዝቡ ብዛት አቃተው በዛ መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያየው ዘንድ ወደፊት ሮጦ በአንድ ሾላ ላይ ወጣ ኢየሱስም ወደ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅቦ አየና ዘኪዮስ ሆይ ዛሬ በቤት ይውል ዘንድ ይገባኛል ፈጥኔ ውረድ አለው ገለኒ ጎፍታ ኢየሱስ ይፋተው ኩታ ከነረቲ ዋቀዮ ያለ ለጴኬ ቤካ ከንጀዱረቲ ገባብሴተን ዱበዳ ኢየሱስ መንደር የሪኮረ ጋፈ ደርቡ ነሚ ዘኪዮስ ጀደሙ አንገፈ ቀረጡ ከንቱሬ በዳዳ አከስመስሞ ሆጃንሳ ገባ በዳያ ነሚኩን ጅሬኛ ለፈራቲን ዋን ሳምበርባችስ ሁንዱመቲ ጉቴ ከንጅሩ ገሩሞ ሴና ኢየሱስ ፈይሱ ኢየሱስ ነጋቦቆና ከኑ ኢየሱስ እገደገ ኤቦዳ ኢየሱስን ወጅ ወልቁነሙ ዳፍ ባይሴ በርባል ኢየሱስ ክርስቶስ መንደረ ሰንኬስ አከደብ ገደገ ኤቦዳ ኢኒ ኤኞ አከደ ነጋፍ ቦቆናን ጅሬኝን ነሞታፍ ከና ዱሪሱን ገረ መነ ዘኪዮቲስ አከገሉፍ ዘኪዮስ ባይሴ ሐዌ ጋባ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሞታ ግዱ ሴሌቶ አርጉዳፍ ያዱ ሆጃንሳ ገባባ ዋንተ ኢፊ ኢየሱስ ክርስቶስን አርጉ እንደንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ አከ አርጉ እንደንዴኝፍ ሆጃንሳ ኢሰ ዳንጌሴ ሙዳት ይታይ አርቀስ በረከኛ ከሰት ነሞኒ ባየን ወንቶኒ ባየን ነው ጉታኒ ወንቶኒ ባየን ነው በርባጭሰኒ ወንቶኒ ባየን ነው ሚጀታኒ ወቶ ጅረኑ ኢየሱስ ጅሬኛ ከኛ ከሳ አቡ ከኛፍ ነጋን ከኑትራት በቆናን ከኑትራት ኤቢ ከኑትራት ገመቹን ከኑትራት መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዴ ሐዊፊ በርባቻ ዘኪዮስ ኢየሱስን ገረመነ ሰዓት ገረ ጅሬኛ ሰዓት ገሹዳፍ ታሲሴን ኑስያ ደገራ ከኛ ዋቀዮ ዳባኔ ዋቀዮ ጅሬኛ ከኛ ኦላገን ጅሬኝ በየለፋው ሁሉም ትጉቴ ኢየሱስ ኦኬ ሰጅራቹ ባት ገቲን ቀብ ኢየሱስ ጅሬኛ ኢየሱስ ነጋዳ ኢየሱስ ቦቆናዳ ኢየሱስ መዳ አረገልፊቲ ኢየሱስ ሂካ ጅሬኛ ከኛቲ ከናፊ ዘኪዮስ ኢየሱስ ኢምፓየ በርባል ኢየሱስ ክርስቶስ አሎታ ኢሰበር ባደተኒ ዲዮዳ በናቢየስ ጋፋ ዘኪዮስ ኢየሱስን አርጉ በርባዴ ሰበበ ሆጃንሳ ይሰረክሴፍ ፊጌ ሙከቅሊንጦ ተቆራ ያቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞ ያደገራ ዘኪዮስ ወባት ጋራ ዘኪዮስ ጅሩት ዲም ሐራ ቆጲ ለጴኬቲን ቆጶፍቴ ከንጅርቱ ዋቀዮ ዴቪቴ ጅሬኛ ከቲት ንፋ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የልብ መዘጋጀት ከሰው እንደሆነ መስክን ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ይናገረናል እግዚአብሔር ለተዘጋጁት ሁሉ መልስ ነው የልብን ማሻት የሚሰጥ የሚያደርግ አምላክ ስለሆነ ከናፍ ዘኪዮስ ሙከቅሊንጦ ከነጋፋ ያቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኪዮስ ደፊ ገዲቡይ አረመነከ ኦሉን ናቪንታይ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ለፈጅር ተኒት ነጋ ዋቀዮ አያኒ ዋቀዮ ኤቢ ዋቀዮ አፉሪ ዋቀዮ ጅሬኛ ከሰን ሃዱንፈት ዋንበር ባደን ሁንዱመት ሚልካውን ስኒፋተው ኤቢ ፈሙን ስኒፋተው ዋን እስንጀላ ህርቀቴ ዋቀዮ ሀቀ ጅሬኛ ከሰን ዱፌ ሃጉቱ ዘኪዮስ ወንት ሁንዱም ዱሳፍ ጉቱዳ ሚጀታዳ ጋሩ ኢየሱስ ጅሬኛ ሳኬ ሰንጂው ኢየሱስ ጅሬኛ ሳኬ ሳይራቴ ቱር እኒ ገሩ ኢየሱስን ገረ ጅሬኛ ሳት ደበለት ሐራ አቲስ ለፈጅርቱት መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደ ገራኬቲ ሐቀበት ሳኢላጅ ከያቀበት ሰሙ ከያዶንፈት
kanaafi gaafa Zakiyos dafee gadi bu'u namoonni akkamitti nama cubbamaa wajjin Yesuus Kiristoos walitti dhufa akkamitti hariiroo uuma akkamitti waliin dubbata har'a namoonni baay'een mudaa namaa kan waggaa darbee kan baroota baay'ee dura lakkaa'anii nama dhaabuu barbaadu nama gaddisiisuu barbaadu duubatti nama deebisuu barbaadu waaqayyo dhaloota battala qalbii jijjiirratanitti araaraan jireenya namaa haaressuu humna danda'u qaba namni kamuu cubbamaadha yakka hojjeteera kanaaf dubbii sagalee waaqayyo gaafa dubbatu hunduu yakkanii ulfinni waaqayyo isaanitti irrate jedhamee caafameera kanaaf namni kamuu yakkeera ani qulqulluudhaan bilisa ofiin jechuu namni danda'u hin jiru garuu dhiigi Yesuus inni fannoo irratti dhangala'eessuun immoo humna cubbuu kamirraayyuu nama qulleessuu qaba kanaaf Zakiyos Yesuus Kiristoos wajjin gaafa wal argu yaada garaasaa geeddarate jireenya isaatiitu haareffame gaa'ila isaatiitu haareffame fayyina maatii isaatiitu haareffame eenyullee yakkee yoon ture walakka qabeenya kootii warra deegaadhaaf nan kenna eenyurraa illee akka maleetti waa fuudhee yoon ture dachaa 4 nan baasa jedhe Yesuus Kiristoos immoo fayyinni mana kanaaf ta'e fayyinni maatii kanaaf ta'e namni dhukkubsate gara mana qorichaatti deeme akka qoricha fudhatu namni jireenya isaatti cubbamaa ta'e namni yakka qabuusaa beeku dhiiga Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fayyina argata hiikamsa argata dhukkubsattoota yoo ta'e malee warri fayyaan abbaa qorichaa hin barbaadan jedhamee dubbii sagalee waaqayyo waan dubbatuuf kanaafi har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin waaqayyo jireenya keessan irratti ulfinaan haa mul'atu nagaadhaan boqonnaadhaan haa mul'atu argamuun waaqayyo mana keessanitti haa ta'u hallelujah 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 alpha omega jalqabaaf dhuma qixa kan hin qabne abbaa hararaa Adonai Elroy Yahweh gooftaa Yesuus jaalala keef si galateeffannaa eegumsa keef si galateeffannaa gaarummaa keef si galateeffannaa amanamummaa keef si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u araarriif humni ayyaanniif eegumsi kee ammas nu wajjiniin haa ta'u yaadiina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kan qabame haa ta'u gooftaa waan nu dhageesseef ulfaadhu maqaa Yesuusin ameen